Samo, se chiar vero Samoa. na taina a o e o poina u
siva A o ta feliuliwa I Le musika manaya O le alofa ua a Mataina Pe e te mawhai ea O na ta sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Pasafa amasani A o ta veo ai Avea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Musika manaya a o ta ulima masisiva a o te patu ma o manatu natu e fia vea pea oe moa u pe e se mawhai ea o na ta sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Matafa amasani a o ta veo ai Avea pea o e maupanga I asa umalo uolanga I'll always remember the song they were playing the first time we danced, and I knew as we swayed to the music and held to each other, I fell in love with you. Could I have this dance for the rest of my life? That you be my partner every night. When we're together, it feels so right. Could I have this dance for the rest of my life? I'll always remember that magic moment as I held you close to me. As we moved together, I knew forever you're all I ever need. Pe'ete mawhai ea o na ta sisiva pea Avea o e maupanga I po umalava Matafa amasani a o ta veo ai Avea pea o e maupanga I aso umalo uolanga Could I have this dance
salo hai osio uloto se me afaina ta ore ni mala na ole ngata e fasia ai pupula na iona mata afaina ba uai se ta sitana sei va beta umaya se ifue oe se la palabra e oli i se uo ae fa mauni ne i ave chau i le oti e oli i se uo ae fa mauni ne i ave chau i le oti ta la 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 ta la 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 ta la 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 ta te musu i se uo ae fa ne i ave fa se le mutu ta te musu i se uo ae fa ne i ave fa se le mutu Funai sauia tana no Ua sau ole leva ole po Na o fai ma e o so I fa fo Ua tau ma salo hai osio uloto se me afaina ta une mi mala na ole ngata e fasia ai pupula na iona mata afaina ma uai se ta mata sei va beta umaya se ifue oe se la palabra Tasilima I Vatolu Amo Radio Samoa. Le Chamber Bulawanchi Radio Samo le Divangola so le wa tasi le minuto te nele afol se fuluma le luanto e lus fuluiva minute o tale o le July tasi le Divangola Aoauli fa malu to e fa timu e le dias for relay so tolo le dimasino ke topa loa fe loa lima if you feel nga fa tana vantu le Divangola so ila mai mo mala fa funga fo ile to fa Aoauli le radio Samo tasi lima iva tolo mo malo le fa le favor Malo fole tawa tai tuta mga wenga pe ona nga panti ai pa ia silasi o tatu tro
Whamaloa tolu vitalenga ia titia pe ora iele tau mafutanga mai le tau le la se uli me fo stimulate maatu le o tātou mafutai le reia Aoauli se uli fo ile tulai fa ile fiafi ana nei. Ja, le mawheo tua le whaantalo whamarwhaantu lima i au pa ia le tua o loo tau suina li puvei o leo lai so se whata whai tonu ngalawa i tono New Zealand pape fo ia tunu e mau lo le whai o le whaiva lo le tatalo o ase marui o Samoa maona tangata ele ngantai leo le tapo inga nei o tātou tamamu tira matua tu i mele muli panga tono mau tamalawa i lea aso ma le fo i aso wala wale whao ngai ino le tautua wha wau a le tātou wala leo le rei o le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia tālo sia o le nao lo maruia i o lua e o ele toi ina ma le lo matua ia whaifoi na o ele toi ina pia na o ele lo matua ia tālo sia o na e maua le malo si o le tino i le ringa engo le Aoauli ia ma futa mai pe le tātou tautua ma le nanga foi a le radio Samoa le malo si o le nu talo si o le dai maua le malo si toi foi e tuai ngā luenga o le reia so for reile ia whaifoi na e maua sina koma foi lele a wale ma futai foi ma fanau le ring vai tau ya ma lo ya tau le on sai ma lo le lava papale le ngatoi le ia o le asrile le o le toe aso le aso ma le vai aso ma lo ye le fanau ya e pe la vo ye vai aso lua o tuana ia tunei ya e ma lo le o sai ma lo le tau anta stemion tanto wanga ia tulea i Samoa i le fionga le sui pa le mia o le tanto ma lo ia wa foi se tala mai e le ba lo i Samoa ia mo le si le fiele tanto tu o la tu nga wenga tutu ma favor e pe ona fenga ia Se lava ua e o ti Se lembra o li sa pasui le au ngai au mai le na sala mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le mo si se la va o e o ti se le na o sa su le fa tinong al mar le me fa yo no fa se va na o passer par mene le me fa nga stu pinon Silvia il pass il avele tala fa taul sup tala no ingo palmene tu la la fatino la son fua ya manga e tuai il pass ya alono winga aulo o mai ya inga il tono tu la fon ya va nga i va limo tu la fon fa vai va nga tasi o lima me fa ya i va nga fa ya no fatino le fa nga tupe ai le e ver palmene alono winga vai nga iva lima le sa fa nga mai ya no ya na masino Julai ya o mai umala ya September le vai nga iva lima a fa o mai a matal tau sanga fa le tupe ai le pa sia le tala le tupe e me fai na toi fa nga ina le tala le tupe tau sanga talwai fu nga tala le tupe sanga ile kwata momua na kwata momua na tol masina fa nga ile le tu se fa nga ile le vanga na iva ni mo tu la fondo na tol wa masina ya le la wo mo tol masina lo wo uma ya setem ya o ina lo la tu non fa nga le tasi o lima ya fa nga me fa ina fa nga pe a fa pe fa ila le meno le state of emergency pe lo winga le na al mafuanga ono le ave parmen la e tom fai ave parlement e vai sfo tipo le tato pace ya ona matelon fa nga yo i parlement ina ia ma fai ona pasi tato pace ya ma matele ya mele ya ya tel tununga e tato tununga tu talo e le se le talo mo su tato tununga pa fu je sa tu no langi le tu tata talo matangata me foi le e selti apolo mai tato langa te tawan sa te apolo me i tangata ketchanu tangata talo ile tua ele ya na no matu fa penatu ya ele tato ya lava papale lava onsa ya ulu tau lava ia ya le nei vai tau
ia ile fona kapineta ni va yaso ia ita tulanga lo tautai ia o tulanga masan tulanga ngase o na tifafo ia tulanga la fainga luenga mana tu ngaluenga fatino ia ma se vo inisio la fainga luenga ia o onga ma training ia malanga ifafo ia me se tulanga uma pe no maseni ai ia tulanga na lo fainga fatino ia ifona kapineta leva yaso ia o inisio tulanga na to mai ise tulanga taua i o tulanga tatu pe una ua ia ele i tawolo iai tatu fala au ma supplies mo tatu mo tanga ngase ia sa fa ele fa to fala inga pa ale kabineta ia ma o avela noa ia ina ia va fatino tulanga ia wani mo tusia supply ma le tulanga lo iai ia wa tu elava noa am faiona mal valele polala vale tulanga ia ina ia mafai ia awane mo tusia le tulanga o tatu wa au undanga ia ala i soi fomarina ia mo fala au mo vaila au ia lo fatino ina ia mana mi mo tatu to fitinga ole tulanga mo mole na ia nisi foi vaenga sa iai ia tapenanga lava mo o tatu mo kako pache ia pea mai le painga usola ia mai se fainga malo i tuatu le painga ia lono ta inga le ia lava tapena ia tatu pache ia prepare le ia yulu mtanga luenga il fatala no ina o tatu pache ia o il fatu fala inga le kapineta ia te talo i le fainga luenga al malo ia fa vanua nei taimo nei vai tau mai malanga ina ia le ina fata tino tatu pache taua le nga luenga ia awale le nga iluma ia mi se foi nga luenga so au ia manino le parlemeni pe an silfia a monona teipo le so na so fu tatu pache ia no fa se erole ai committee fa parlemeni awale lo luina ia ona nga i tulo mtanga luenga i committee taitasi ia fa tala noa ia wa totonga lo tono tatu pache ia mga luenga fa tino ile to sanga fa tupe ra savalia le nganga le ito mfai ia tatu ulo mtanga luenga ia ina ia le leifa manino nga luenga fa tino ia ile ia le parlemeni ala i te fono ia o tupe tongi tupe maua ia por committee tupe ina ia manino le atunu ma o sui ma malu le atunu ia manino le atunu nga luenga fa tino tanga luenga malo ile to sanga o te talo le ia sa fe finga ro kabineta ia finga yulo tanga luenga ia si tau tua na malanga fa titi tatu malanga ia male petau fia foi malanga fa mo mota pinanga tatu pache ha uma foi pan mene martano engor pache ia ona to foi le me tu nga masan ia alo ia no inisio malanga pe mana mia ia awan ia tulanga le ma fia ia pe ona inicia vaenga sa o ia finanga lo marka peneta ia ile nava yaso ia mole ole tulanga yai mo sit fia ile tulanga ole fanga sol nei ilalo le tasi o lima ia ile o tatala tele le fa tasi o lima na o mea nga meta ua pe o tulanga o tutongi o tanga tawhainga luenga ia o ngā luenga ta ua mtanga luenga official malo ia me se hoi o nanga o tutongi o ngā luenga wha wau tulanga whapena o meana o avi i wha momoa pawana o mea te tala i lalo tasi o lima ma ole no ta inga le na a vave pasi tatou pati o vave alu atoa ngā luenga uma ono tasi o lima e alu lalo emergency wana o mea te tāua ele te tala uma e na o mea tāua ileva yaso ia e mawhai ono whaatinoina
ia pe o le te lenga le na ia pa ia tu sitala ia mai ia na o fole tapenanga mo le tatu pache tu son fo ia pe nei mo sifia o le solua sa tang fia ia le kapineta le tatu talo le tupe ato ia mo talia ia lo ia le kapineta ia le tatu pache ia so torsfut wa so torsfut le ia le lo fa se e lo la ia palmeni o la tal noenga yo le foi ne foi aso so luale sa ai umma mai a ulum tanga luenga ya ma to ko to e win ili mal pache ya ma utalia umma ulum tanga luenga ala to a pache sa fa nganga ya ma wo fa nganga e mulito sang fa tu o le tala manui ai le o ya ya aso ya tele ni kipi pache kipi sanga le nei mol mau ya fengai Aulum tanga tele amana o telia aisa wa lava fa soan malo ya lo ya le deficit ul tulanga masan ya you know le deficit au deficit we lalo deficit na tolu te si male 5% tato deficit ya al tele auto sanga pe alu lo no tama ainga o sau ya tato actuals o tele atu na lo tato estimate ya o le memonuel na ya al fai no tato pache de pe o se te lenga le ya tawa wili to ai ya ta penanga tato fai nga malo ya mo le silfia tato no mal tapo inga fa sta tapo ele singa se ya le fionga pan mia lo mo le mai lo fanga ya mai se mo nga lo fa ya il tapo inga mau ya tato tunu mai la vai mau tele pa ia mau ngai mo se fiel tato tunu o so uma fa ia il fontanga ia le fionga tu pan mia ia pola ma une ma le fionga pan mia ona nganga ia aua ne se me le o ia non finangalo te ino tato malo ia ina nei fa polina tato no fa peua pe fa pena mo mero fa anga le fionga pan mia ya me tapo inga mau Samoa o le mo sifia ya sa fai lo no tautonga University of Hawaii ya ilona au ya ma ua manuia me uma ya luta to wo te vedo le recover il tautonga ya sa lo e o mai ya le o tofa e o mai la sus fuluiva terminei il mai o te recover lo na tulanga pe na ai ya tato tatalo na ole tua ya e fai ona ia no tapu aoina so fu tato titai ya me sel tato tunu ya ilona lei ya va ftai le fondo delle sul forno, le tutte le valide su e per tulanga le na ne wo vaiatu wa sa tu afirma ile so lima e pe tai ule tu sai mal fina lo fo mai ya mi se e tulanga yai ya o le rota inga le lelo tatu te pena lele ina ya so ofto a matel fa inga malo na ilo le tu pun pefe i tu atu lona winga ya ele se me lilo ile tua ya se me lilo ile tua ma lona finangalo alofa me se fole na una uta inga ma le fatu e tu atu mo le atu no lona winga ya fa penal ta peranga ya mo le la sungfua ya o tu ai finangalo le tu ai de li ta peranga ban salo ile fo tato tu no le tepo ingo neme o pache sila yai ya pe ale nenta o tepo le pache dia ile solena fata pe palmen aso tolu e unia fata pe palmen le na mai ya no tula ya le fionga ile il min sta tupe fa tu le lafo ina ia tepo le pache ya atalia lo yon fai lo lan saunanga min sta tupe o le pache ya o malo ya tolo po le fon
ai se atu tu le la se atu I tūlanga o nea whaile ngol mea. I tūlanga o komiti. Ia, tōru pōru le whono. E bewa pēnā le, e le o iai te le se, aua ina tehebu. Ia, pēa ana so, le o tātou wanga I le wahenga le. Ia, one mana o miana, na pasi. O nisi mea uma ma tūlanga iai. Ia, o le ua, ua tā pena iai, ka pineta. Ia, a miseli. Le whenga pāmea I le tūlanga o iai ia I le sosani o mea le atua I luna taimi tala whengai langang wharol Au whionga mea na ua whaftaini le wanoa o le ua pasia ia le ua mai le koloa I ngā ane ngā malu. If you have estimated emergency budget pero le mole tasi o lima e faita I vai aso ele se pacho foi leli e faita I vai aso tu sala ne vai aso faita inga e mai ele estimated vai aso fo mai ele entanga luengo tupe mai lo approve ele fion minsta na avelo le audit avelo te siaki uma mea uma ni e fato approve foi la ia e fai vai so uma pe na sila fina na fai ina ia fai tasi o lima vai so le mani ono tato to tongi le na uma tu nei tongi le man o le mo tu ia ma tol tongi mo le o ke topa a uma le kwata le o al tol masina le no vinga e mana o mia le tupi ono le wa fall out o le tato o le kwata mo le fainga na le lave ele se patchet foi dele ai lo ilo uma vai ile vai yaso e va bena am salo la sa uno e le fio mi sta tu pesete ile patchet le no yaso ya atato tu o le tato pidiona lo vai ya tato ti tiro le patchet no masina tato ti tiro le patchet vai yaso I va pena e tai vai yaso le la to si tu ni tato mta o le malisi la me ta vo te le tulanga le ona le pasi palmene e ui umala I olit mai lo longa e le pasi e le senga venga fai mo fie tulanga le tasi o limo fenga la tasi o limo e se fio man masi ta tu pe ona fa manino le se venga ni te vola lo sa tala Partai lo falong longa kulia tulanga le watang fie kapeneta yo tato vai na pana ole on mona lo fio e fo tuanga e to mai bulenga ole tato palitano vai ma le tato warehouse o mo ia fa tu tota sila tato pharmaceutical warehouse ma le lona lo ia direct sa o tato fa tama vai la company lo ma sia Nai lo le tanila o nai lo le whaau ia tule I suppliers or agents. O no le tūlanga koile le whape o le tasi le na o awale whai o na wawena o mai tata whanau e mai sali taimi koile le o le ngeti ma le unplanned demands. O wasira sila ia le kapeneta le tūlanga le whaamori mo. Wale mo o le tōtana noana le soho mana loi. Ia whaftai. Ia atonu e tahua I o I waenga ia te pea me uma la me tasa utala I le tulanga o langono foi na met kapneta alo fai mai o fai vol kapneta I di tu fai me zona ona o le nei o tele tato ma no fatino in the private sector o mai was struggle tato amata le fale lo fa tonga sa tele tato fale moa fale pua ava hanel pa io la tunu ya na vina mai foi privatize ya file privatize le no tu tangutame ya mo tangutame ya pua o le to iro mas fale mo mas fale pua auto to ai e temile na tangata la tele tupe e fai me ya atato war foi le mele
E o me tolong tau tat fala au lumna. A tu lo le fenga malu. Bole ilo se free medication e tau fa ton malu. Fele fuli fala au fuli me. Pe sa private sector. Al fesi, te lo penga shoki fala au ila aso. No. Ita ilo e fam sino ani tato. Ita to matu e tai masina o salva. Pe tai bo masina fto salva. Ele shoki tato fala. Ia so ia sa tai cha sa se va. Ele shoki tato fala au nga luenga na tato matu na fai ile motiva. Ia an velena le te tau fa to le vai ta. Ele fa to atu pula fa ti Aoauli. Mo tupu so. Pe ano fa tu ta pena mai o linga luenga ka peneta. Ai sa lo fa ya Samoa. Lo fa ya Samoa. O le te talo fo ile le au fa ngaluenga. Le ai se tau tua e le fa manuia e le atua. Le lilo fo ile atua ngaluenga ma le meo iai. O le te talo na le tato asu e manuia o tato faiva. Pena fa pena atu. Ina ni au mai ia na pide se nga sala le malo le fa tino mea ia. Fa pena fa mona mole. Pakitilia sa faktua tu le fengamalo tu Samo e musuli mo pase. E ngai ia a fala tu mo o tu malo e le mo fa malinga. Pate sa ingoli investia o Samoa sa fa au ya tu I scholarship. Ia le ai le mo se vai mo o tu le paket o le pakitilia musuli mo pase fa mata o le a fa mani ina le investia I pakitilia emergency budget. Ia o le sili ofisili famulmuli o wataini famata la vea ima famata la vea fo ima ma faala kutonga tu mo otele malo o wataini ia wale na failomani o le emergency budget e fatino fo ima wataini a tangata faingalwe famulmuli ia stai pero no toma ya tu ma yo taimi de Ole faingo tasi ori ma le au mai ngai tono le pika ole mo faingo ka peneta o mai o ame fa alu ai au mai tono lona nanga la tili ai ole ti teola le faita I vai aso ia ni te o tali atu au ti teo ia fu ala nga luenga antanga luenga te pena mai pa te pena mai along ti tilo atu mata luenga tupe le o tau mal paperwork le au mai lo no winga misi le vai aso ina nei o tali atu e mau au pe no le proven fai na nga la tele au le ti teo le me fa nga e fai la le mele tai vai aso e fu ala fa madia ina ole untanga luenga le tupe me le mai le vai aso I paperwork me fai le tu ngai tongi le vai aso au foi la le vai aso le maniel tu tu si vai aso e ma tu na le fa vai aso me le e me fai la na o tu le proof wo fiki con il patella po e ne te utalia tu le emergency e fo ko happen le il patella po e pe le winga le na le manino le o le mele tu au mai tai tasi e te tongi tai vai aso au ma tu vai aso il patella vai aso le le safi e tu no tu ta e tu di vai aso ali fa mandia ina vai le tu lo winga le o le se flexibility kasi o limo ono le emergency ale o le ngonga le emergency pui I le so nga fai o sembe ele italia ele fofongo ele italia e suyo la tunu palmene le winga tau al palmene mene tau I to fio la tunu au al palmene ya ono ie italia lo ia I tatu tupe malanganga fa lo My question is in regards to your attendance at the UN General Assembly meeting, where Samoa abstained from voting on the Palestinian resolution. By doing that, you contradicted the Prime Minister's claim that he stands for Israel. Ya, olisi de vanga ya o tatu mai loa.
no faile pa lo tele amatanga o masina a tele resolution tele vainga of the inga but the inga le resolution with two state pa lo tana two state no faile amatanga if we resolution in human rights ese foi this resolution ese uma resolution tele resolutions le pa lo to le two state na faile I parliament fainga malo le winga o mele ene na fatwa ni o le wala unga tata ile resolution ni o man fai mai ile UN o le sa no mai ai wa abstain o le no fsili ta ngaluenga na abstain le tu se parliament fai ngamalo fa manino o le wa ave fe tu sai o sa no nga le fi nga ile parliament o mo fe au New York tatu wa nga o isi resolution titiro le mele o te whenga ngalo whenga malo. No winga. E tu mau lango ya Israel. Ya ono tu langa ai ono wa mai tau mai foi male o tio le loto. Tato no spepa. E abstain e tu sielo wata I tu. Ai de isa utala ame abstain. Alo winga la le tala. E me faina lu in medo. Aoauli winga dela no fai one of city na winga na fai le palo tai le amatanga o masina September ya pena no fa pena atu ina ne o tari tele au tulanga na yai wa le la lu ita wina le tulanga e wala au sa wa be ufte na ivan fa fa eu te il fina ngaro le fiong te ta ese au yeta tu fa pena o fa ina se ta to tunu mea nei tu hafaina I lalo si te whanga le atua tautuana nano matu whapena atu pe ano amata lau tala le asoleni o le atunu o tatou o le atunu o tatalo o whea alu ele te apolo e alu o so whai tangata tatalo tautuana So in the next meetings, will you be voting against or voting with? So you're saying that you went to the meeting and we wrote that Toluke abstained, but you were not on behalf o of tele Samo. faia se tala o tele faia sa voto a ulu il melena o tele faia se voto le o vat no faile voto lumatu o la le tali o tate o bo muso e faile melena le o uma ave fe au e lango tatu Israel o fe au le na le au to fa longo ai ona na faile voto lumatu o le sa ofia a le wa matu le message o le winga la fala a fai ne palo I o te lango ya Israel pa fa per sili na tatu te le watu foi fossile tatu o wala I tu tono mea ale UN e le processo mea o manei me le no tatalo atu awa ia tau te ilo ia mea awa ia tatu te ilo ia mea matau te ilo ana no fa pena atu si le fiele tu la nganga o so matu fata fa ile lango le fengol tita non fa pena atu amen ai mai o tanga vai o tatu so si ame te volumo me tanga vai lo pa tali me kap ne Yeah, na fa ftai mai mi fa o mai o le alo fa anga ma fa ftai mai I malo ia na tani enu ta ua te le tule na a to ne stai mi ona fa o mai le o le atu no ma le atu no ma la to fa malo se ava tu mo ori atu le ta to mo fio a mai tu ya aftai ya lo mai le e le atu no Tanzania femina mai le la to wala au dia le la to e le va tu se tali ai man na o atu ia pe suio le no a pe Tanzania se officiali le mato vai ano fai to fa mau ma e mo e mana e fai tato tausinga tato friendship or sister cities o le nu I ma nu I pe mato tu ma no e fai mato partnership ma Hawke's Bay ya o me fi ma Hawke's Bay ma to a ve tu mato tu ma lo tu e o ya Hawke's Bay fai mato fa le nu ya pe va pena e si nu la ne Tanzania ai fa ftai o lewo fa leo le ya o le afa manatu ia
ia le tulanga le foi na isi nu o tato na o malanga I fafo no malanga I fafo we ia fa au mau tu le mena o le fa fetai le tu yo to amo tato matu il tato wanga nu ane le selon le nganu le ma fa yo tato mau ma moli ba wina ele la lo langi le mata le mana io se tato tu aftai le tu Lau tau e supamia. E ofisiri ai murmuria. Alaru to e abatuaro no winga o le malindongo o lo finangalo. I le abstain o tātou e li palot. Na mua fai a se te mai le amatanga. Ai li pale mai le malo, o no winga na fai tūlanga furi se pale mai le malo po. Na fatoa sa I le po fetu wai ba tātou tongo ni tau pule au tau lea. Le lau mani notu. Alo ofisiri. Le ase finangalo le malo I le tusile wa umai le societe loia I le tulanga fo I fa pe we se atunga lunga I le ya piango le pale bia fo no ia le tau veina tulanga I minister le leo o le official lawyer sidia le imputau ko le tau tulanga fo no le se sila le al fenga malo ia tulanga le wa umai societe ya aftai atonu e ta ua le ale o te di sa tala ya te ni mo tu la fono male o fa vai o le fiona il palmi o iena te tufia mo le silfia vo ya le tato tu palmi pe o mesa tu pui futia walum te me solo io tu amo tato matu sa to fit palmi tu no palmi ne te mi ya mai tu vai fa fai le tofia la il palmi o tofia la tu no tau mo tangata e ona tu sui fai pule to fitaita o le taita ila e ona to finga I tatu te ai e le mvaila na o sa utala tele I le to finga la na fionga mai o le ya so vai o le taita ele titi fa fita huli e mtanga luenga te utala me leava tana me le fai titi ele titi fa ai mai yo e te ole veno voia nanga a tato fa longo tato ma fa nei le tengo te te no foi New Zealand a tato fa longo mai a lungo le o fa mi sinunga le ne fai la tato ma fa la tato lo manda I de awa unanga I le tangata uma te tala ma fai te ava pevo te palangi e tava ai fe ia nunga famisinunga ma upu sa la fe ton famisinunga e fionga I loio la sa te longa fa te tenga le na no o se tofe fe no te ta ya o le fionga te ta tanga fa tu ile tu mai la ta tu va ile pe sanga e lua fe se fulu viva su walo ina famisinunga pia se fulu modianga e ina se mea ya pero non fa penato ele te talo pea lava pea tato tu stala il monio tato ngalwenga alo fa fonga le tua mon maule tua ya tato ma tato ngalwenga fatino mo Samoa ya aftai lo più super mie molto no le tata le sidia na mon o afekele na romole ai na o tele o no po e sila fia o se taimi fai un vai sa faule ai e tanu o mai ai I le fale a o mafala mai le malo New Zealand ai tani malo e lo tu malo po e sila fia ya o va ya sto ino tapa aul ni tu malo fiong to sa vi fa mai le o po o lingo ai po al to tangalo a vale maliem vai toera ala to sa vi la le wingo le mea a fa le tonu to singo no fari ala to sa vi la fa le aliti yo ya vi fa pena taria o fa le aliti ta pena so se taimo so se mea fa tai
Zato te mana na o umalawa ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā Aoauli sa Eliane I Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together, Auckland. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is fluiva, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa wha I mangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O lo whaua pe le tātou whapitonga nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni wheme ai. O lo awano fo le tātou direct transfer ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamani eina whasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tongi no pidi o le pai, mo li, te o ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land. Ma so se au tanga Samoa, o lo pa whai na whaatino uma I le tātou au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātou lala, o lo awanofo yo tātou fise tolu yo tara o tāhuhu mamangele. Me wha le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa I lo teimi, ai sidi o na wha sawa I nau tupe ua taunga tale benisini. Mo nisi o whamtalanga bala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomori Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, the government's unveiling its plans to boost our local defence industry. It's launching a 4-year strategy to invest up to $300 million in the advanced technology sector to produce military requirements. Lachlan Rennie is at the launch. The strategy is part of the government's $12 billion defence capability plan. Defence Minister Judith Collins says with geopolitical tensions rising, we must build resilience in our supply chains. The government will require major international suppliers to submit plans on how they will work with the local defence industry. Our Prime Minister says he doesn't want overseas challenges to make their way into our society after a deadly synagogue attack in England's Manchester. A man was shot dead by police after he drove his car into people outside and then attacked them with a knife. Police believe he's a British citizen of Syrian descent. The New Zealand Jewish Council says Jews should never be attacked for their beliefs, regardless of global events. Chris Larkson says our religious communities show a lot of respect for each other. The good news is that in New Zealand we haven't seen the domestic tensions that we've seen in other countries around the world. PD Mart, formerly known as Panda Mart, has been warned about the safety of the car seats it's selling. The Commerce Commission has issued a stop now letter to the retailer, who has stores in Auckland and Christchurch. Here's business reporter Michael Sergel. The Commission is investigating potentially misleading labelling that may have falsely claimed the products complied with car seat safety standards. It says when safety is at risk, it acts swiftly and decisively to protect consumers using the tools it has available. It says it has zero tolerance for risks to children's safety. Police have arrested a man who's been making threatening comments in Henderson this afternoon. The intersection of Lincoln Road and Sal Peacock Drive has been cordoned off, Auckland Police saying to avoid the area. That is news. In sport, US Golf's head honcho has finally apologised over the vitriolic comments directed by American fans at the Europe team at the recent Ryder Cup in New York. The PGA of America President Don Ray Jr. initially compared the abuse with what could be heard at a youth football game. Now he said sorry in an email to the 30,000 plus golf professionals. Wallabies coach Joe Schmidt is expecting the All Blacks to lift their physicality a notch in the Perth Test tomorrow, including wing Lester Fainga'anuku. He's a very powerful carrier. Loves to get in amongst the pick and go, and they would be bristling with physicality. I thought Lakai came onto the field last weekend and was very dynamic. That's sport. All over Samoa.
Wa ule nei o ka asuti alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Lui tau mo le aso. O aia sili I le malo le atua. Who is the greatest in the kingdom of God? Mātaio, mata upu e se fulu ma le valu, a olona foi upu e wha. O le nei, o se wha amau lalo o ia te ia.
ia pei o le tamai titi nei, e sili lea i le mālo le langi. O ai e sili i le mālo le atua. Who is the greatest in the kingdom of God? Ua whina au soo le au soo i le nei mata upu. Po ai e sili i le mālo le atua. Ua whaatu e Yesu le tamai titi i luma o lona au soo. Fetalai Yesu. O le li ua, a le li ua o tou e pei o le tamai titi lea. E le sao atu lava se tasi o tou. I le malo le atua. O le anganga atoa, o le awa onga le nei e Yesu. Ia i loa ele tangata. O na aluifo i lalo. I le loto mawalalo. Ia aluifo e pei o le tamai titi. I lona loto mawalalo. Fai mai Yesu. O le tangata pito isiri la lea. I le malo le atua. O le tangata e iloa. Aluifo i lalo. I le loto maulalo. Samo ai. Ua toa tele tangata Samoa. Ua fia e fea ei. I le ape fai o le ola fa mawalunga. Toa tele tangata. Ua le mawhai. O na aluifo i lalo. I to tonu o le malo. I to tonu o e kālesia. I to tonu o afio anga. I to tonu o tātou a inga. Mā neia sia o ngā Yesu mō i tātou uma. I le ne yaso. Samoa. O lalo e maua ai malo. Aluifo i lalo i le loto maua lalo. O le tangata sili lena i le malo o le atua. Aia pe a se i e aluifo ia i lalo. I le loto maua lalo i le ne yaso. O na fai leo oe, matangata e sili, i le malo o le atua. Tātou te tālu. Le atua e, a oa o maia i mātou uma. Ia mātou o ifo i le loto māua lalo. Wha pei o le tamai titi, na fai ma whaata i ta inga e Yesu. Tātou ia malawa fio i le ne yaso. E manu ia ai a mātou whiau. Ma mātou ngā ruenga. Lou lava suafa Yesu lo mātou ali i male whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. For
Wa ngā fuanga tau le tai au a mantau le vinga o le tua mai le whepese kātoliko mai le whianga o sa fotu e le monteli sa la whain tau lunga atu eile polo kalame nao le lui tamu le aso mo oe mau e le reifo ia wauli o le aso fu waile o le use antia lusfu ma le whami du te ute ni le Julai tasi a whai o le vata ma vata mai le rivaingo la wauli ma lo le whai o le whaiva e ma lo fwoi le tau antai il pa ia silasi o le tātu tono Stemio na toi au dantu leo le whilo inga le whianga le sui pa le mia le fionga ia toi lupe o le semo ma le senga o tustana i le so ono sa i sina fa le tonu i lona a matanga i pe o le sa i mai mo mai fa funga ti ai i le tong fianto le tatu wana leo e udantu ia le fo i vaenga o le tutu mala unanga le tatu malo i Samoa e mo te vene ia talo si o le naua i o mo sina fa sidinga malosi pa ia le silasi o le tatu tunu o le sa fa pe leo nanga i antu I vai ainga o le Aoauli ia wa foi le tausi o lo tausoi fua manolo ina manolo foi le faiva e malo foi le tauanta io faima si aki le fana e pele ini la tau me mo mia mo le a onga ile vai sfok I ta foi le valu tau le so fua ala futa foi tu e o lo fua masai o lo se vai le fa te ia po lo ia wa kamanga fia futa foi antua a le o le pola sa o le tai au po o le aso fu ia nga ostro I foi le lunga o lo fifa Incorporated societies come in many shapes, sports, hobbies or cultural groups to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future? If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o, tasi o no valu fa fitu lua. Po le o lua tasi o no valu fitu lua tolu o. Limoi votu, amo. 3, 2, 1, let's go now. We don't pull up to the party, structure. If they cool up, twerk,
down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia foi le nei aso fa fela il tato tunu o ma fai ona mai mo ma fa fonga mai tato pon kalame o le areto le ola ia ile nei fo yaso ile lofa ma le anga le nei o le tato matai o lo ile langi o le tusi le fa linga luas fulu o fa upes fulu liba e il fa punga fa mea ai se tasi o iloa o le tusia ile tusi o le ola o lafo ina lea ile lepa hafi. Ale upu mo oile asole nei whapea o tusi e lua o lo oile langi. The two sets of books in heaven. E lua seki. O kusi vai mo seki o kusi o lo oile langi. So e whai mai tu ia ile langi e lua ia itu ainga tusi o lo oiai. Le mangingo le tusi le pe whai tau il whaalinga lea e lua sifuru whai mai. O le tasi tusi e wha mau ai, ia mea umalava na e whaia i lo langa, mai lava i lo lai titinga e wha ngau ai, se ia o ina e oti. O nā mea o lo wha mau le nā tusi, o le a wha masino ina ai oe, ma mō lia ina ai oe, i luma o le silafanga pa ia a le tua. Se mea wha ngongoa, ma wha papole tangata tele lea mea, o wa o le wha noanga, ele ai se tasi o tatou e mawhai o na sao mai le whaamasinonga pa ia le tuanga ke sila fia me a wafo ila o le aso lea o le a whaalia i le tusi lea mea o mea lilo ma mea leanga ma mea matanga sa tatou whaia i le lalorangi. Wai ai si me ka kuke whaia, ele o iloa tangata, ai ke iloa, ele ai se mea lilo na e whaia le lalolangi lengehi, ele o wha mawinga i le langi. O se kala wha ngonga la mo tatou, a wala wha misingonga le, e whai mai, o nga ave leo tangata i le afi, ka ngaka e maua e ingi me le anga ngala kuwhai. So, a fika la kusi lea, wha maunga o mea nga e whaia mai lo rai, titi se i o nga e makua, e maua o mai lava tatou, a waele ai se iso kako nga whaia nga ongi mele lei o kangi mele anga male matanga sa kako whaia mai lo kako laiti se i o ina tato woti. Peitai, o le good news le nei, o le good news i le tuspa ia e ai male tasi tusi o le kusi la le whai mai e ngō le tusi o le ola e ta ua e lisi vai ngō le tusi e whaalinga whai mai o le tusi ale ta mai maa moe o le ala le tusi pa il manga i kusi le tusi le fa mai ile taimi tatou te o mai ia Yesu ma tatou talia o ia ma talitonu ilo na maliu malona toi soi fua mai le tunga mau ma le oti ina ia faolaina i tatou tangata sala fa mai o le aso e ke whakua ia Yesu ma le tūlanga le ngau Yesu fa mai o le aso loi e se ai o tatou ingoa mai le kusi le wha mau eu kako meleang fe mai o le aso loi e se ai o tatou ingoa ma mea matanga ma mea leanga na tatou whaia o lo tu sia i tonu o le si tu si le kusi mua ai fai mai o le aso lea e tu sia ai e Yesu o tatou ingoa i tonu o le tusi o le ola winga ua so loi e se mai le si kusi ai au mai kako ingoa ua tusi tonu le tusi le ola le ta ua o le tusi ale ka mai mamoe a wafai mai tala tusi pa ia e le toi manatua e le tua a tatou anga sala sa kusia i le kusi mua lea ai ka kukele i o mainga ia Yesu awa ua solo i se ina e le toto le ta mai mamoe na wha malingi ina mo oe mau i lunga o le sa tauro i le lua afe tausanga o mawai o ka se tala fia o fesili la mo oe whamata ua tūsia lo ingoa i le tusi o le ola. Pēnga o ai moko ukua le kusi e lo ingoa ma o le whale whamasingo. O le upu mo o le aso nge whai mai kala tusi pa ia. Ai se tasi ua iloa ua le tūsia i le tusi o le ola. Whai mai ua lafoina lea
ile le pafi se tala fa no tele le tala ale upu mo o ile asol nei a o e maua le ola ma le malosi mai le atua fai nei sau filifilinga mautu awa ole filifilinga le o lo talia ina o Yesu ilo wolanga e avea malii ma faaola ilo wolanga ole avanoa le na e mafai ai o nga ave ese lo wingoa ma u records le anga lai le langi le sikusi ai tusi lo wingoa i le tusi o le ola po le tusi ale te mai moe e te mauai le manui e whaavavau ai le o le whaafanonga whaavavau le tua whaafetai ue whaamalama ma whaailoa ia te i mātou e le pongi sā i mātou i lau fionga e iai tusi o lo i le langi kusi e whaamau ai o mātou meleanga uma ma vai vainga na mātou wola mai ai ai whaafetai le tusi al te mai moe ua solo i sea o mātou leanga ai tusia i le tusi o le ola ona o Yesu whaafetai Yesu Amen. Amen.
Tua mai le o pese whanga I tua e whakasa I whanga I tua I Amerika Samoa whasa o anto le e whakasa a whanga I tua I Amerika Samoa pese se lauli mawhitu tu spese le kalesia whapatuputonga kerisiano Amerika Samoa avela uola I au ngai na uto is fulfitu minute o da tane o leitu la e lua o taulunga atuai e al polkala mena o le aritule o la mole a le nganga whaftai e le sunga le whiwhi au ia pasta la whae le kopa e le nganta mo le so ia o le reifo I vea so atoa ia wala vai ia le upu wha le nganga mo I tātou I le aso le ato mo si ona wha upuponga I le vai so fau. Tātou te mana nao uma lava ia sa o le whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa uma tasi, lua malelima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā Aoauli sa Eliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, all together Auckland. Oh my, e whatau mo le whalo chicken and things. My popcorn chicken, crumb burgers, my marinated wings. Le Chicken and Things, numera ono di Melvin Road, Onehanga. Te tala mai I le iwa le tai au anga I le lima I le afiafi, a songa fua I le asu tofi, ma le iwa le tai au anga I le tolu le afiafi, I le asu whareile. Telefoni o iwa, whātasi ono, limatasi o ono. O le aiai si whaapito matau tia mo le te tala aloa ia o le Chicken and Things I le aso ono o o ke topa. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai le aso whapito mo le whanau. Ua amata foi o na ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaeilonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o ke topa. Tapunia palota I le aso se fulu o ke topa. I le se fulu I le tae au. Afa le se fulu lua o le a whai ai le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tau mātua, whapera au auna e tua, ai ono mātou e whanau saifua. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Dis je daar tātou whaasalunga whaapisinisi, le nik vahengo le Aoauli au leo tonu mai fwoi ma tātou whaalinga, e ma whaasilsilanga mai nuk ma whioanga I ka le sia ma whaala putonga, e langa tufui leo nisi o ainga I totonu o ni usila. Nei e misila wa tātou e au ki lani. E pila wana masni ai e tumo antu ia tātou whaalinga, e le whaasilsilanga leo le tusi o le vau filifili, e ma le tusi o le songai pe o le masni ai e su tātou tonu, I le aso ma le fui aso a whaeli mo sa luminga o lo o te lehan tātou tusi nei lo visa o le Radio Samoa. A waringa lo sa luminga o le tusi o le songa whatasi ma sa luminga o le vau filifili e ma wai whaalopenga o Samoa I sifo tutuila ma marua
O nisi o tala tu o Samoa o la ngā upu o la matafa i o la matai i le whainga whala walawe pe o whai poiponga ma liu leo si o singa o ainga pe sila whainga o paolo o si i wha aloalo whaalangingo i kāle sia ma le tele o le ngangana o wha aloalonga e fitu se fulu tāla le tau wada o lau fisa o le radio Samoa i le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuwai ia se lominga. Morisi wha mtalanga walau mai le tātou ofisa i teimi whainga alwenga i le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu pētunga iane i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whaima ielo o ka whawhitai. O le whaasilanga le rein mo i lato uma e tupunga mai a talataina nofo, maui mai tua tuinga mala talataina i matawhanga ulutongi a le pata o lo alala i Samoa, Amerika Samoa, ma so se tafa o le kelope. O le awhia le tātou taladoanga lona lua, i le tuantusi o le Church Unlimited Cafe, i le tolu pa lima Teatatu Road i West Auckland, i le asto na ia solusu maliva o Novemba, lua whelua lima i le tulai se fulu lua i le Aoauli. Ma tau te wala aua tua i le awa ma le whaaloalo i le paia, ma le mamalu i o tautu langa whaalupe. A whiwhia mai mo tala au mai, o loule awai mai, o le ale whaataria ai fuafuanga, a le tātou ainga poto poto. Ai monisi whaamtalanga, whaafso te mai i New Zealand, ia le telefoni, o le olua fitu whanua o tasi lima lua ono, o lua fitu whanua o tasi lima lua ono, a whai o le ono e alala i Australia, whaafso te yanele o wha tolu lua valuiva, iwa lua iwa fitu, o wha tolu lua valuiva, iwa lua iwa fitu whaamtai, o lo seinia le tātou whaalinga le da, e talataina valusia talataina le ala isalanoa William Palmer tu inga malava alotu talataina mai fopo ono sa i Palmer. Walata mai lea so whaapitoa mo le whanau wa a mata fui o le tāpena ma a matua ma pese. Tamaiti po e mai se video lau tau loto ma lau pese o le loto tamaiti on the lafo mai lea i le radio samoa.co.nz/White Sunday. O le video i tele ana reactions in lunga o le TikTok o le a maua se whai longa. Wa lava le tau loto ma le pese awane o vantu ya ma le tolu minute lona umi. Tāpunia videos i le asuiva o topa ele veis fau. Tāpuni palota i lona aso se fulu o topa i le tulai se fulu le tai au o le afol se fulu lua i le Aoauli o le awhaiai i le tātou launga tongi. Morisi whaamtalanga wala mai le tātou ofisa i le lua ono lua tasi lima i watolu, lua ono lua tasi lima i watolu manui e tele, ia le lotua tamaiti i halamu whanau umalava a Samoa. Sa lalunga o le filo inga a suli o le suafa maunga tai i vai e sa fanta. Mapone ia yo maunta tahapua i malau vitalai Samoa o le au mamala i le amata mai le whale pongi sa o le tui manua se ia pa ia murifanua o le ala taua e a leana i te ai malo. Mapofo i whiaonga ma tanu ngā mutia le sua le uwhinga aruenga pa ia le tua. I le nofo whantaloa o le tana lelei i so o se whaata amilo o Samoa atoa. Ma tau te whaataloa tuai tulou na lava. I le pa ia o au whaasausaunga Samoa. Ai o le afo nei le tofu o le alo le la. E pei o le whatalenga i le mautana tulu i tau ma whaapito au ngafa i so mantou leo. E whaasisila tuai sulimoni uma o le suafa maungatai vai e sa whata. O le awhai ala tātou whilo inga i le tulai iwa i le tau la sto na i aso sfulma le valu o Oktopa, lua whelua lima, e whai ala i le maunta o lo tātou ainga i laupola tasi i vai e sa whanta, se i whili mafua ma whili tānganga la tātou tō whā, ma le whautanga, ma whili nisi o te tawai e no nofo i le swafa maunga tai e tausia lo tātou ainga. Wa mai se tasi o upumoni e Samoa, sama o se mango, tau tai se anga waa. E wha malulua tu foi, o le ale aveano le awai mai, maala e tolo fiai, e se whai unga o le atasi ei le whaafitinga, o aleanga i le whainga whiliwhiringa lo tātou ainga i le aso.
Wha mo mo la tātou ulia atu male manuia, lea so o tau poina, ma ia tātou mau se whilo inga manuia, male fia hea lai le whantasi mai, o lo tātou tapa au i le langi. Wha tangi lo sinia e sulimoni uma o lo nofo i le a inga. Male tātou whaalinga malamuli leo tau mai manuia telele se fulu tau sanga, o le whale o lo le fruit shed. E fia wha maruia anto le fruit shed ia te oe malau a inga i le nei fo iwa yaso maua le kukama e na o le iwa sene kukama iwa sene whaimata tā la iwa le kilo io e kama saka ma le pau pe wha li fufoi maua le maukeni na o le iwa sene pasasa i ele mo le meka o le eleni le maukeni ia po le moe maukeni so se o lo le cybers e wha tau ya ona tu leo lo swa fa tono le sei mo ticket te lua e te malanga ma toi foi mai ai au se talia a wente no fai wa tau lona e suantu ile au nanga le fruit shade tonu ole tau langa fa tau e na e mangele o ni sina tanto fa linga ma fa se langa le tonu mai lo fisa ole radio Samo le rivango le Aoauli no se malianto le tanto taimi o toi fitu la minute ona tanda o le tu la elua Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. So night, when the vibe
You're right. Whātalo whātu I lau whawhunga anga le nei tūla o le aso, a lo mai os whapoponga le nei o tātou talafau mai lo Radio Samoa. Ua whamonia mai nei reporti le whapopo ai o le numero tangata ua awhia I le whaamai le misela I tūmatu o New Zealand. E to tolu ua mamai ma ua o ai nei la le numero o e ua awhia I le toa iwa. Whamawina o I la tau nei sa fiso ta iatu I ena mamai mua ma e mauti no le ala le ua awhia ai. Ta ua le papolenga o lo iai nei e na o le toa tasi lava le tangata na whaamaonia le awhia le misela ai o lona ai filo ai I tangata lauteli lea ua pepesi ai malona leiloa o lo o fea luai ma le misela. I reporti mai le New Zealand Herald o le aonga mawalunga o le kerikeri le no fuanga e peina amata awhia I tangata le taimi o suenga whanau I le amatanga o le masino se tema. Ua whautoina maalosi ele au nanga le soifua maloloina le mamalu lautele ai mese I lātou na iai I le aonga I lea taimi ua amata whaalongoina ma wa aia aonga le misela e peo le fiva ma le pata le tino o na vave whaasota I atu leo lo lātou ofisa le Healthline I le ovaru se lau ono tasitasiono tusa lava pe ua toe manuia. E lima suru iwa tausanga se tangata anu saina ua po e whaapangota ma ua molia ne leo ma le vaenga o tiute. Ina ua maua e le vaenga o tiute lona tau mawhai e au mai whaana nai tu tono New Zealand nei. Whala au whaasaina, whaonga ai se ulo whai mea ai. Au whaatino ai ngā luenga māsani a le ofisa I le ilo ai o ato ma mea tō tino I le malai wale le whaavau mālo I au kilani. I le whaato atau nuu mai ai le whainga malanga na malanga mai ai le nei alii. O lea ali isaina na malanga mai I le whainga malanga mai Shanghai I le aso lua sufito le masina ua mawai atu. Ma e tusai ma se pepa o whaamtalanga ma le ofisa o tiute. Na whaatino le ilo ilonga māsani. Ta ua na ilo e sui ofisa mea tō tino le nei tangata e na whaamawina lava e iai se tasi o mea tō tino na iai lava māsausalunga le ofisa o lea lava na sue ma maua e loa le vaenga whala au whasai nei tutono le ulo whai mea ai na nāma iai pauta le methamphetamine ma le tasi o pauta o se crystal substance.
na tau fia ai lava lea li mamoli ai loa ilo na au mai e te tono le atunu o se whala au whasaina o lo whaatulanga i lalo whaatulanga o le Class A controlled drug o se whala au pito i te le lava o na fianga. Ma o li potia pe tusa lava le tolu tesi ma le 5 kilo kalama le mamafo le pauta le methamphetamine po le lata lava i le tasi biliona tala New Zealand lona tau pe a whaatau i tua po le street value. Whaafetaia le whaatono le vaenga o tiute i le malai vaalele i au kilani sui umo lo nafa manenga luenga whaatino i le tau fiai o nei whainga sorutu la fono mai le o mai te tonu o New Zealand. Mai se fulu whaatau sanga o se talavou ua pu e whaapangota nei e leo leo i le talepe fale po le burglary na ia whaatino a o momoe ai a inga i le pō. I reporti ma le North Shore, Rodney and West Auckland e ala i se whaasalaunga i lunga o lātou penga te whailangi le Facebook. Na whaamanino mai ai, na a mata whaatino se su enga vaenga le Waitemata West Tactical Crime Unit i mata upu talepe fale. Na tūlai mai le aso luasu fitu ma le aso luasfulu i vo September i le whaitu o New Lynn. Ta ua mata upu nei na mai tawina lava e whaatino i le levo le pō, i le taimi au tofa whaai a inga. Ta ue leo me tō tino e tele ina ave whaanga oi o masini whane o na po electronic goods. Ma ta avale o lo opaka i lumo o whale a inga. I se ata pu e na maua mai i CCTV. Na maua ai ni tangata se to o lua o whewa e mata amilo solo i whale o a inga. Na wawe lava o na maua wha maumaunga i ia mata upu. Ma maua ai loa le no fuanga o lo msalo mia le iai o lea talavou i ranui. Whaatino loa e leo se sa ilinga e whaanga ai se pepa whaatanga. Ma pu e whaapangota ai loa le li talavou se fulfatau sanga. Na whamaunia mai fo i whamtalanga le toe mawai o me tō tino na ngao ia, a to ai mata amale tolu. O lo whaasolo pe ilo i longam sa i linga malu al malo i le neim taupu, mai lua ni molianga le talepe fale o lo moli ai le talavou. O lo i lalo nei le vava ai ngā leo, ma ua mai o na tūla e moli ua i taimi i le whaamsinonga o le Waitakere Youth Court. Mai tala mulimuli ua wa aia le pa ua i o wanga i le nei aso au whai ui waiwhai ngā malolonga mō whānawa onga. Ma i reporti ma le official le wa ai tau o le awa aia ti munga mamafa mai mātu i sisifo o Northland ma vaenga o Southland mō le aso whareile. Ta ua e ono wa aia e fo i le whaititili ma le emo fo i o wila i Northland ma aukilani nei. Oro mātai tuina pēa e le official le wa ai tau tūlanga o le iai tau mō le whai unga le vai aso i le ono malosi ma le mamafa o ti munga mo le atunu atoa. O telefon na mo le nei tu la o le Aoauli whaaftai whaafunga mai tō whaasefua. Malo soifua o le se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Oh
Whawhiwhianga o le rivahengo le Aoauli I na ua sfulmala tolo mi ruta o te neli tu la e lua I le tautua wha o le rea le radio Samo tasi lima I watolu a mōna I le wha moe moe le tātou whilo inga ma le sunga le tektai I le vang whai le Labour le sunga ia Chris Hipkins I le tele tito le tasi pitai whai si piso le sunga le ni tektai o le ala whatrawaroa mai le rivahengo le Aoauli. It's a pleasure to have on the program this afternoon Honourable Chris Hipkins, the Labour Party leader in New Zealand. Talofa, and welcome to Radio Samoa, sir. Talofa, great to talk to you. It's very good to have you on the program today, Mr. Hipkins. Now, I see you're not in your suit and tie. What's your Friday like? This Friday's actually been very civilised. It's been a very, very busy week. I've been backwards and forwards from Auckland this week, and so today I'm at home. I finally get a chance to do my laundry and balancing that between doing some policy reading and work and a variety of interviews that I'm doing from home today. So it's a little more casual today. Well, thank you very much for giving us your time this afternoon. We were hoping to have you earlier on, but you're a busy man, but it's always good to have you on the program. Thank you, and thank you for your patience as well. All right, well, let's get into the nitty-gritty. Now, you said New Zealand's economy isn't in good shape. What would Labour do differently to fix it this time? I've said that our priorities as a Labour government will be jobs, health, homes, and re-election on the cost of living. And jobs is number one, because if we want to have a higher standard of living as a country, we've got to get people back to work. Pacifica unemployment under this government has pretty much doubled, and that means that's a lot less opportunity for all those people who don't currently have work. So if we want to turn that around, we've got to get people back to work. Now, how would you get extra jobs available? Well, we've got to get people investing in the productive economy. At the moment, a lot of investment in New Zealand goes into residential houses, and the result of that is that people can't afford to buy houses anymore because they're being forced out of the housing market by property speculators and landlords. We've got to get that money being invested in productive businesses that create jobs. We've got to support our industries that are currently going broke. High electricity prices is something that the government can do something about. High electricity prices are forcing a lot of businesses out of business and resulting in a lot of job losses. So I think there's some bold action required by the government. I don't think it's revolutionary action. I think it's bold but sensible, that will deal with high power prices, it will deal with the businesses that are going under, it will deal with the over-reliance on the housing market. I think if we start to tackle those things, we can turn this economy around. Now, aren't we in the highest unemployment rate at the moment? We've seen a big increase in unemployment since this government took office. Pacifica unemployment has doubled. And if you look at areas like construction, 20,000 people in construction have lost their jobs since the election. Wow. And we know that in terms of Pacifica employment, construction is one of the big areas where Pacifica people work in New Zealand. So that will have disproportionately affected our Pacific community. And it's really, really sad. So people, what's your take? Are people back on the benefit, or are people leaving New Zealand because of this? We've seen record numbers of people leaving the country. Many of them are going to Australia because they can get work in Australia. So take those 20,000 construction workers. A lot of them would have just gotten on a plane, gone to Australia where there's huge infrastructure being built. There's a lot of houses being built, and they could have gotten off the plane and gotten a job that same day. And that's meaning that a lot of people are just giving up and leaving. And that's a tragedy for New Zealand, because when we do start to build again, we're not going to have the workers that we need to do that work. So we've got to get this moving quickly. Otherwise, we're just going to lose more and more people. Absolutely. Well, what are Labour's main plans to help people with the cost of living? We want to tackle the things that are currently holding New Zealand back. Healthcare is too expensive. It's too hard for people to go and see the doctor, and we want to do something about that. Power prices are going up in a way that is unsustainable, and more action from government can tackle that, and we can bring down power prices. We need to see more competition in the grocery sector. Supermarkets are making huge profits, and New Zealanders are struggling to pay for what's in their groceries, in their grocery baskets. We can take action on all of those issues to help
tackle the cost of living. It might not bring prices down in some areas, but it can stop them rising in the way that they have been so that people can catch up. Thank you for that, Mr. Hipkins. Now, you raised some concerns about political donations. What changes would Labour make to make things more transparent? Oh, well, I think we've got to stop the smaller parties like David Seymour and Winston Peters calling all the shots. Not many New Zealanders voted for them compared to the people who voted for National and Labour. And yet Christopher Luxon, as our Prime Minister, is letting Winston Peters and David Seymour call all the shots. And I think that's wrong. You know, David Seymour's very divisive agenda on race relations, I think, is taking our country back by several generations. And it's time to bring a stop to that. Government needs to bring the country together and lead the country forward, not allow for the sort of divisive policies that this government are promoting. Now, how can we rectify this? Well, there's going to be a bit of work to do to bring people back together again after this government, and I'm going to make that a focus. We all have an interest in a growing economy where everyone can get work, where everyone can buy their own home or at least have secure rental accommodation, where everyone can get the healthcare they need, and where the cost of living is actually under control. We've all got an interest in those things. They can be the things that bring us together. I don't want to engage in all the divisive debates and the identity politics and culture wars that Winston Peters and David Seymour seem so keen to promote. And I won't allow that in a government that I lead. Now, do you see a different Winston Peters from the time that he was working with Labour back in the day? Well, you know, Winston Peters had his moments working for us too. He wasn't the easiest person to work with, but I definitely think he's become a lot more polarising in recent times. You know, his war on woke, as he calls it, has just created division within New Zealand, and I don't think that that's the Kiwi way. I think the New Zealand way is that we respect each other, we allow each other just to get on with our lives. We don't form judgments about each other in that way, and I hope we can get back to that. Thank you for that. Now, do you think the national government, like you mentioned before with Winston and David Seymour, are they being honest with our country at the moment? They're certainly not being honest about the nature of the challenges we face as a country. They're trying to say, oh, look, it was all just Labour's fault. Well, I think New Zealanders have seen in the last couple of years that it wasn't. That the challenges that we've got are going to require some bigger, bolder thinking than this government seemed to be willing to offer. We've got to really tackle monopolies. We've got monopolies now hiking up power prices, hiking up food prices, insurances, banking, you name it. We've sort of trended towards having big monopolies controlling the economy. That's not good for New Zealanders, and it's going to require some bold leadership by government to turn that around. And you reckon Labour will do a good job in the next coming election? We've been doing a lot of policy work because I want to know that when I announce something, we've done our homework properly and we're going to get it right. I don't want to make promises unless I know that I can deliver on them. Now, how is Labour planning to win back support for the next election, especially with the younger voters? I've been really encouraged by the support we've seen since the last election. We got about somewhere between 26 and 27% at the last election. That was really, really disappointing for us. But since then, we've seen our support grow back to about 35, and most of the polling has us around that 35 mark now. If we can continue with that momentum, then we should be up around 40, I hope, by the time the election campaign rolls around. That's my goal. And the way that we're doing that is the on-the-ground work, reconnecting with communities and listening to people and reassuring them that, we're in this for them, not for ourselves. And, we want to make sure that we're providing a country where everyone has opportunity, not just those who are amongst the privileged few. That's right. Now, you've made some changes in your Labour team. How are things going on in the party? The party is in great shape. I've got an amazing and very, very talented lineup of MPs. We have Carmel Sepuloni, who is our first Pacifica Deputy Prime Minister. She's the Deputy Leader of the Labour Party and is doing an outstanding job, particularly in Auckland, where she's on the ground every day doing the hard work.
Barbara Edmonds, who I want to make our first Pacifica Minister of Finance, she understands that job better than anyone else in Parliament. And I think she will just be amazing. And then we've got a really talented lineup of people getting ready to tackle the challenges that the country faces. And we know that we've got to offer more than just slogans. This government got elected just with slogans. We know we need to have answers. Now, with the elections coming up very, very soon, what is your message to all the Samoa, the Pacific people out there? What will Labour do differently this time round? My first message is your vote really matters. We had a lower turnout amongst our Pacifica community at the last election compared to previous elections, and that really did make a difference. It meant that we now have the government that we have now. So your vote can make a difference. Labour is in this for our Pacifica communities, as we always have been. We celebrate the diversity of New Zealand. We celebrate our very special relationship with the Pacific, and we want to create a country where everybody has access to opportunity, where everybody gets a good, well-paid job. I know how hard some of our Pacific community have been working. There are stats out today that show that a lot of New Zealanders are working more than one job, and our Pacific community would be very highly represented in that group. I want it so that people who are working hard don't have to work quite so hard and can still enjoy a really good quality life in New Zealand. And that goes for our Pacifica community as with all of our others as well. Now, just one quick question before we wrap it up. Would you raise the retirement age to 70-something like we've seen in the news recently? No, because it would be very unfair. We know that a lot of our Pacifica community, Māori community, and those who do manual labouring jobs for a living don't live as long as others. And so it would be very, very unfair on them to say that they've got to wait longer for retirement, because some of them will never enjoy retirement if we do that. Honourable Chris Hipkins, very, very good to have you on the program this afternoon. Thank you so much for your time, and hopefully the sun will stay the same in Wellington, not as rainy and dark as it is in Auckland this afternoon. Yeah, well, good as gold. It's lovely to talk to you too, and I hope we can do this more often. Absolutely. Pleasure having you on the program, and we wish you all the best for this weekend and throughout the year. Thanks very much. Great to talk to you. Thank you. O ia, le naua mai mo mai le tātou. Turu o le sunga le li tai tai o le vang whai a le Labour tono New Zealand, Honourable Chris Hipkins, e pere mai mo mai whaafungaji e lana tautua le nei fo I vang o le Aoauli. Te milunga le wanti le Radio Samoa, le walus fulima, ma le awha minuto te ni le tula e lua. Moi tu amo. Ia e fatu tu atu to monatu. DJ
le sia talonga le toa Samoa ma le kiwi e Lucila atoa ma le talonga le fetu Samoa ma le kiwi ferns ile aso se fulu ma le iwa ke topo le malao le Go Media Stadium patau pe pon fale i la la Pacific Easy mo tahuhu o tara mamangele petara ia le ile tiketek Go to Samoa Go fetu Samoa. O se tala fia nei mo i la tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samo Herbs. Ua mawhaine o na whaatau atu le tātou ofisa, a le TR Marketing i le mautou Samoa i mangele. E nau le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lantou eanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lantou vai. Morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o lima valu tasi fitu, monisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka ala vai aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pau tau ngofia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi o na tapena matua ma pese. Tamaiti? Faisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese o le loto a tamaiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le tae au. Afal se fulu lua o le a whai ai le lau ngā tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua se fulu lua o se tema lua afe lua lima. Matu ai o le tala lena. Te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lātou aso fia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia mania o tō mātua, whapera au auna e tua, ai rola mātou e whanau soifua. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa. Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, 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 bounce with that, bounce with that, DJ. Hey, hey.
Fianga sui fe filo yo le ringa ngole Aoauli o le so for Riley na wo to e fitu mala fa minute. O le tale o le tulai tolu le ringa ngole Aoauli fa tala fa to i lo le telinga ya le ala au kuso fia le le o le to mala unanga ale enterprise motor group I manukau le wa fa tasi mai wa fo I se tanto li poti. E mo le ringa ngole Aouli a Michelle Vale la to I le anga tu I le fa unga o le nei fo I fa yaso fa tala fa to i lo telinga le ala ma lo le fa il favor. E malo fo lo sai tutu mga wengo le ya so for right. Ya, malo le. Tawa tai malo fo ile. So for mawa ilo. Talaga Fofogamua, ya. Ia le li o le fo wata tu te lo ai. Mga tawola nei se mo na lo wale tau ia ai patai le tua o le fu mo ne no ata te paso ai fo I tulanga o le o man. Yo ia mano la wala tua mano fo le fa manos. O le mai tau so le fa mano man o le na timu le tai ona leila. Ya le fa mano mai la mai fa mai ona mo ma fa timu ngai ni siu tek. Ya tal si ona mo si ma sele dal tanto o nanga le. Ya o le o pe o tau to ma nei tai mi o le aso ia ai ia te o nei to nga tau ia o ie le o te nga me go le ai le tangata e sa bari le lotoa ia pe su mai po o tangata o le na ia ta vale le se au ba ngo le mai ki le tais mo me fa pena ia le nana ile au nga zone fel wa to nga sone ia e ba le titulo mo vole le lungo lo pengta fa langi so ta I toi ia ona wa tu lo le sa alwa ku sa wa va il taval le mata mo lungo to pengta fa lang tau le ia pe la na mo sa e fa pe le tau le ia ia lo mawa ia na ia application foi mo la to lo fa nga ba ta to o pe fa lang ia pe le o ta wo fo na o le le total phobia I technology to lang pa pena ia fa to asu mai no sa we e pikila ta vale ia me umala o fai mai online to lang pa pena ia pe o ta wo fo na le total phobia le tulang na le ata mai le tulang fa pena o fa kai mo fia ia le process fo le o nei tulang a pe fa tu sa tu ia ia le da ia fa malo la vale tua e malo fo le sai o le un tanto I le fai ngole nei via sola o tu fo il team ia e le malo lo I la talenga ia malo tanto una wa fa un malo vai o vai aso il temile anga I tu ia inga ia mi se la fa na wa mo wala tu ngalwe se se ili funta vale mole tu singa le o ai ia sa le la ia e a fo ia lo que na ia pe o ta piscina I le au na fo I tu lang va pena o no pa vole se la mo fo to tele ni se le malo le tu no malo lo mai ai tu lang o ngalwe ia pe o paulo se ava no e mo waile ava no se balbale lo toa ma mata fo ni so taba ia le ngat fo dia ia kai ona avita vale test drive tu lang fa pena ia o tai masani lava tu lang fo le o fa wa le tu lang le ka to o cash bonus ile au tilo il problema ma e pe e a fo ia o le promotion area ale tato falta vale o le discount ai pe o le alana pe fa mayo I o fa pe fu le ia aware de tangata a fa pe na o le cashback o lana ia lava tu pe la o to ia awone I so o le promotion area ale tato falta vale o le discount o ta vale ia ai tu alfa tabia tangata na o to langa fo le o le ta vale fo ia masina cashback ia o tabia na tangata ia mo le sila fia se tato watu no ia o cashback ia o le tupe fo le o la moya tupe le tu lungo le lono o le ta vale tu lang fa pena so ia awone I ono lo ia ni so lo fili ia tu langa le ia ai pe le tu langa na le fa mayo ia mala fo se tato watu no inai ba nga ia ma tu langa o se le tu langa fa pe so o tato wa ia promotion ia o le pa u ma na lo tato ta vale ia ma su fo no tato website na tanga ile le tele o tato special pe o le nei fo la masina ia o le kwata mo le ne tau sam ia por kwata ne le na tato fa
le ngata lo tamaiti ia mai se fule Christmas tu la fa pena ia o tato ia fo le vai tai mi fo le tele fa pito tu la fa pena so a lo tele mano no ia fa pe lo e lunga le market mo sai ia se o se sa mo le ainga ia po fo fa now ia su mai tato au nanga nei ia o le tato enterprise model group in name manukau ia lo tele mano no ia tato tavale le tu o le tato budget cars ia lo tele tato tavale mai le valuafe ia o lo ia le timing nei ia la fa pe fia faisal finance ia ko mato in-house finance ia lo winga tasia le tula ia o lo le tulanga ia pe fa maonia e fa magia ia e fu ni so tulanga to fa le ia wala wa ia ma ni tulanga le na ia finance ia mo ni fo la to lo ia tulang fo ia o tato ta vale trade-in ia me masani lava ia fa pe lo tausa il so sa ia sumai tala mai au o tato e Christmas masani o le lima ono fitu anga le lima fitu tolu i nei kwe South Road i Manukau ia tato telefoni o Barcelau ono stasiono fata sivalu o Barcelau ono stasiono fata sivalu ia no mato malua tuma Nisweta Mali i le sunga Jericho le sunga le Nipule ia ai mai se le maia tawa papo mato ngalua ata sa tuai nei ia mo disi pesili mani sua tulanga fia malamala mai i le process atoa ia tulanga le finance ia bili mai ma il tato numera na afa pefo ile mo se avanoa alo ia bolo ia tato website na mo ilato fafo tu okilani ia mai lato le mo ne avanoa suma ia o le enterprise cars ta ko da NC ma fai ona bili mai ma tato paso foi ia ma fai lo foi ia tulanga lo na ia le so swani ia Fofogamua ia manuia tele ia Fofogamua nei aso ia mai se pasa le weekend ia mai se tapo inga o lau au mo le sta ai tato to felo ai po se malamo mo po se tato tu no ia lo famia le tua ia ta tu so po tato to felo ai sta mo le lo famale anga le tato tapausi manuia ia to inga fai valo filima o le nei aso lau fitalenga Fofogamua ia ta mai tasi peona e talai le tofai le la kuso fiole wa vela ia ma fukan boli down le to mala undanga le enterprise motor group i ba sa iliane ai so sa ile fai ngol le fo i yaso ua ta tonu le tula e to Radio Samoa taslima e vatol amo Fatalo fatu I lau fafung anga le nei tula o le aso a lo mai os fawoponga le nei o tatou talafou mai lo Radio Samoa. Ua whamoni mai nei reporti le whaopopo ai o le numero tangata ua afia I le whaama I le misela I tūmatu o New Zealand. E to tolu ua mamai ma ua o ai nei la le numero o e ua afia I le toaiva. Whamawina o I la tau nei sa fiso tai atu I ena mamai mua ma e mauti no le ala le ua afia ai. Ta ua le popolenga o lo I ai nei e na o le toatasi lava le tangata na whaamaonia le afia le misela ai o lona ai filo ai I tangata lauteli lea ua pepesi ai malona leiloa o lo o fea luai ma le misela. I reporti mai le New Zealand Herald o le aonga mawalunga o le kerikeri le no fuanga e peina amata afia I tangata le taimi o suenga whanau I le amatanga o le masino se tema. Ua fautoina malosi e le au nanga o le soifua maloloina le mamalu lautele ai mese I lātou na iai I le aonga I lea taimi ua amata whaalongoina ma wa aia aonga le misela e pei o le fiva ma le pata o le tino o na vave whaasota I atu leo lo lātou ofisa le Healthline I le ovaru se lau ono tasitasi tasitasiono tusa lava pe ua toe manuia. E lima suru iwa tau sango se tangata nu saina ua pu e whaapangota ma ua molia ne leo ma le vaenga o tiute. Ina ua maua e le vaenga o tiute lona tau mawhai e au mai whaana nai tu tono New Zealand nei. Whala au whaasaina, whaonga ai se ulo whai mea ai.
Au whaatino ai ngā luenga masani ale ofisa i le ilo ai o ato ma mea tō tino i le malai waalele whaavau mālo i Aukilani i le whaato atau nuu mai ai le whainga malanga na malanga mai ai le nei alii. O lea ali i saina na malanga mai i le whainga malanga mai Shanghai i le aso luasu fito le masina ua mawai atu. Ma e tusai ma se pepa o whaamtalanga ma le ofisa o tiute na whaatino le ilo ngā masani. Ta ua na ilo e sui ofisa mea tō tino le nei tangata e na whaamawina lava e iai se tasi o mea tō tino na iai lava māsausalunga le ofisa. O lea lava na sue ma maua e loa le vaenga whala au whasai nei tutono le ulo whai mea ai. Na nā mai ai pauta le methamphetamine ma le tasi o pauta o se crystal substance. Na tau fia ai lava lea li mamoli ai loa ilo na au mai ai totono le atunu o se whala au whasaina o loo whaatulanga i lalo whaatulanga o le Class A controlled drug o se whala au pito i te le lava o na fianga. Ma o li potia pe tusa lava le tolu tesi ma le 5 kilo kalama le mamafo lea pauta le methamphetamine po le lata lava i le tasi biliona tala New Zealand lona tau pe a whaatau i tua po le street value. Whaafetaia le whaatono le vaenga o tiute i le malai vaalele i Aukilani, sui umo lo nafa manenga luenga whaatino i le tawhia ai o nei whainga sotu la fono, mai le o mai te tonu o New Zealand. Mai se fulu whaatau sanga o se talavou ua pu e whaapanguta nei e leo i le talepe fale po le burglary, na ia whaatino a omomoe ai a inga i le pō. I reporti ma le North Shore, Rodney and West Auckland e ala i se whaasalalonga i lungo o lato penga te whailangi le Facebook. Na whaamanino mai ai, na a mata whaatino se su enga vaenga le Waitemata West Tactical Crime Unit i mata upu talepe fale. Na tūlai mai le aso luasu fitu ma le aso luasfulu i vo se tema i le whaitu o New Lynn. Ta ua mata upu nei na mai tawina lava e whaatino i le levo le pō, i le taimi au tofa whaai a inga. Ta ue leo me tō tino e tele ina ave whaanga oi o masini whane o na po electronic goods. Ma ta avale o lo opaka i lumo o whale a inga. I se ata pu e na maua mai i CCTV. Na maua ai ni tangata se to o lua o wheoa e mata amilo solo i whale o a inga. Na wawe lava o na maua wha maunga i ia mata upu. Ma maua i loa le no fuanga o lo msalo mia le iai o lea talavou i ranui. Whaatino loa e leo se sa ilinga e whaanga ai se pepa whaatanga. Ma pu e whaapangota i loa le li talavou se fulfatau sanga. Na whaamaonia mai foi i whaamtalanga le toe mawai o me tō tino na ngao ia ato ai mata amale tolu. O lo whaasolo pe ilo i longam sa ilinga malu al malo i le neim taupu ma e lua ni molianga le talepe fale o lo moli ai le talavou. O lo i lalo nei le wawa ai ngā leo ma ua mai ona tūla e moli ua i taimi i le whaamsinonga o le Waitakere Youth Court. Mai tala mulimuli ua wa ai le pa ua i o wanga i le nei aso au whai ui waiwhai ngā malolonga mō whānawa onga. Ma i reporti ma le official wa ai tau o le awa aia ti munga mamafa mai mātu i sisifo o Northland ma vaenga o Southland mō le aso whareile. Ta ua e ono wa aia e fo i le whaititili ma le emo fo i o wila i Northland ma Aukilani nei. Oro mātai tuina pēa e le official wa ai tau tūlanga o le iai tau mō le whai unga le vai aso i le ono malosi ma le mamafa o ti munga mo le atunu atoa. O talafou nā mo le nei tū la o le Aoauli, whaaftai whaafunga mai, tō whaasa. Tulangang whautang le vaenga o talafou o le radio Samo o le vaenga o le Aoauli. Ia mo le funga i atu leo tātou tala e pi o le whaafunga atu iai. O la atu mō se whaapuponga i le venga sfopa a tātou ulia i le alofa malanga leo le tua. Al tuminei o le vaenga le tātou tala o le tau. I le anga atu le poana nei mo le whaunga o le nei fo i vaiaso mō lau si le fia. Na mele official wa ai taulanga ia tu le poana nei mo Aukilani e ono yang ti munga inisio no fuanga e mo savili mai tu i mantu o la fa pela ona fe lolo le balo si lona ngi vai langa ia tu i le poana nei o le angoto le lai le lusful vanu mi tu te ai le fitu le poana nei o le man lu o le ea o le a yaila i le sfulu ma le fa tikeri o la sa tai ao fa pela o ye wanga e mafa i ti munga inisio no fuanga a to ai ma fai tili ma timu aisa
Whapele ono tūle mai Jamie ele I Malamalama. E marisi Jamie o le Aoauli. So vili mai li tū I ma tū I sisifo. Whio lolo langi mai nisi Jamie o le tai au ma le Aoauli. O le vainga mo le asasa o le iai timunga. O na vaasolo le ai tōlu vaasolo I wanga I Jamie o le tai au. O na toi whio lolo mai fo I lea o nā wanga ma timunga I le fiafi. O savili mai le o savili. Ma o le afa pele o nangi mai le tū I sisifo. E whio lolo I Jamie o le tai au lo na malosi ma o le ai fo I ma whai tili. O le asanga fu o le vea so a sau le toi fo I atu o whanau I le aonga. O le whamele ofisa le wa ai tau le ama tele. Ina langi le lei le tau musavili angi mai le tū I saute. O le afa pele o nangi mai le tū I sisifo. Amalo atu I le ringaenga o le Aoauli a hinga ua me masani Samoa le venga nei le tātou tala o le tau. Mo o tau le ngantu le whai unga o le riva yaso. O le ngantu le poana nei e tōlu vāvāsalo ai ia nei timu e ora iei whi mawila ma whai tili nisi o no whanga. O le venga mala aso antai au mala sa o le anta ape solo ai timu. Mala aso ngafua o le anta ulu vāvāsalo ai ia nei timu. Tulanga nei pio iei winga o le tau mo le somala so antai au. Ia toi whi mo le whai unga o le riva yaso mo au kilani ma Samoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu Amo. Na e tausia ma le whaamauni a uyo lima. Ina ua le tau lau wha moe moe ngā matua. Wha au lau la I te lau tā mau. Te mi umalawa na o tā ua. Whai ma wha amalu malu ngā a o tupu tupu a e tua. So, na e tau sia ma le wha mauni a uyo lima. Le tau lau wha moe moe ngā matua. Wha au lau la I te lau tā mā. Te mi umalawa na o tā ua. Whai ma wha amalu malu ngā o tupu tupu a e tua. Nena ea o lo tina oe. Ele ai se ele famani mai ona oe. Sili lo loto male matau. Lo utu ai o ai e au. Nena ea ele te a oe I o manatu. Whaafetai mole alufana e tu ui lo ufatu. E umau tua oi ona e si I tawa atu iai. Pe ole fale lava o so o se tangata o te tangi mai ai. Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai. Nena e a talo whaua e le toi fo I mai. No. E umau tua oi una e si I tawa atu iai. E ole fale lava o so o se tangata o te tangi mai ai. Fola lo saua I matai le ai se tangata e te fo I mai ai. Nena e talo whaua e le toi fo I mai. Nena ea o lo tina oe. Ele ai se ele famani mai ona oe. Sili lo loto male matau. Lo utu ai o ai e au. Nena ea ele te a oe I o manatu. Whaafetai mole alufana e tu ui lo ufatu. Ele ai se ele no une e no foi la utana.
Fefe pe amatunga talo fai suna fa tau tana. Pe o mea isa lavala. Pe fa apito luna fainga. Tu sapele fia umamai ule ainga. Fai fusu anga iluma ole pa o te manaya. Alu ele ai se ele no ne no foi la utama. Te fefe pe amatua talo fai sona fa tau tala. Pe o mea isa lavala. Pe fa apito lona fainga. Tu sapele fia umamai ole ainga. Fai fusu angai luma ole pa o te manaya. Nena ea, alo tina oe. Ele ai si ela famani mai uana oe. Fasilo uloto male matau. Lo utu eo ai ea u. Nena ea ele te a oe i o manatu. Whawhitai mo lea lo whana e tū ui lo whatu. Aua, whika nena. A ka foi kai mi fasi. O fasi mo ila va o nena. Kuri ka mi lo mapala lasi. Mau mai unga o awanga. Whape ua o mangalo. Ai awako o a ule amu lea i uki kau whaari lia ku se nena. Whape a ngai ka alo. Ia kua ia mama ala e saua kui whalava. A uku i pe i siro. Ai pe i saua i kua mani paua. Oi lea ina i lea unga. Ia wha moe fo ia ai laua tintiririn. Sulu lunga koe tintiririn. Eli sao sawa. Samoa mai tai so tō matus e tēnei ni whai maa losi o tātou o tātou tunu o lo o whitai tūnga i tātou ngā ruenga whātu stala ia i whawhunga tāpua i tātou tunu Samoa i ono tūlanga whalupe ia mātou whawhelu e atu ia ili nei tuaso i tāpua i ngā mau so mātou lea unga ia e momoli to fama le fautanga le tātou tunu ia le to fale whianga le pāremia ma le kāpeneta ia au se tāpua inga ia awa Samoa i ono tūlanga whalupe o alo o atinae ia ma tūlanga esese mo whi awanoa e whaia whasoa ia ma nisho atunu ia mo tātou paanga e pe tātou paanga masani pe mo whontanga ia ma tātou paanga pe New Zealand sifia na tunu ia ngona fata wa awai ile ia se tunu o maroto pulenga ile sa no ile asu ile faftai ia iso tātou tunu ia ile fenga i foi manle taringa maro ile la to sanga ia fa leo toai ia momo o alofa ia o tunu uma o le malo o le tapulenga ia se tato o tunu e mai se ia fio anga we sa o lo faino o lato a fio anga a te tasi ia pe e fa leo toai i lona o te lenga ia e sa no te tasi fio ngai tai o malo te tasi fa dia ino lato fia tele ia malanganga e fa aftai ia i le taringa malo e mai se a fio anga te tasi ia o lo e o sa tani malo ia o nei ia le fa mo malo tau pulenga me le ai ngona ilanga fia ma le fanga itia ia ile tau langa foina se tato tunu e ala ile tato tu manga ia me se foi ia ile tato talinga malo ia i malo tau pulenga ia ile o
le no tai nga ia na nga fa tai vi ile tu ia ona wana me alo faitile ia ai lu tatu tofi al tatu fasino manga ia o se tatu tu no pero Samo mo le nga fa tai ia fio anga te tas ia te fa leo ile nga vi o le tu ia le so fu o foina tatu tani nga malo ia le la tu sango ma vai ia o nai fontanga o te tele na ia sa iai tele vaenga sa talanoina ia me uma nga i monuia me le tinaina ia o atunu mamol file mu ia tunu mole langi ia ona o mai le tatu ile nei vai aso tatu fa mututele al kabineta male tatu malo state of emergency pe ona iai pe tai ele ai se tu langa fa puli dai il tatu tuma ainga ele se puli tu langa fa mai pe ona ya il temi le neto sang fa tupe il lo tolu lo fa valima a fa yo mai a matar tau sang fa tupe ai le pa sia tala tupe e me fa yo to fa ngaina le tala tupe tau sang tarwai fu fonga tala tupe sanda ile kwata mo na kwata mo na ton masina fa nga ile le Joseph nga ile le vangana iva ni mo ia ile fonga kapineta ne va yaso ia ita tulanga lo tautai ia o tulanga masan tulanga ngase una tifafo ya tulanga I la fainga luenga maratu ngaluenga fatino ya mo se voi niso la fainga luenga ya onga ma training ya malanga ifafo ya me se tulanga uma pe no maseni ya tulanga na lo fainga fatino ya ifona kabinete leva yaso ya oni se tulanga ya talo la fainga luenga al malo ya fa vanua na taimo ne vai tau mai malanga ina ile le nufata tino tatu pache ta wala nga luenga ya awale le nga iluma ya misefo nga luenga sosoto au ye manino palmeni pe an sifia a monona tipo leso la son fuota to pache yo no fa se erole ai committee fa palmeni awale luluna ya ona nga etulo mtanga luenga I committee ta itasi ya fa tala noa ya wa totonga lo tono tato pati ya mga luenga fatino ile to sanga fa tupe la savalia le nganga le to fai I tato wa ulo tanga luenga ya ina ia le leifa manino nga luenga fatino ya ile pa io balmene ala I te fondo ya o tupe tongi tupe mawa ya por comité tupe ina ia manino le atunu ma o sui ma malu le atunu ia manino le atunu nga luenga fatino tanga luenga malo ile tu sanga o te talo le ia sa fai finga ro kabineta ia finga yulo tanga luenga ia si tau tu na malanga fai titi tatu malanga ia male petau fia fai malanga fa mo mota pinanga tatu pache ha uno foi pan mene martano engor pache ya ona to foi le me tu nga masan ya alo ya no inicio malanga pe mana mia ya awan ya tulanga le ma fia e pe ona inicia vaenga sa o ye fina ngalo al kapeneta ya ile nava yaso ya mole ole tulanga yai mo sit fia ile tulanga ole fanga solnei ilalo le tasi o lima ya ile o tala tele le fa o tasi o lima na o mea nga meta ua pe o tulanga tutongi tanga tfainga luenga ya nga luenga tanga luenga ta ua tanga luenga official malo ya me se o nanga o tutongi nga luenga fa wow tulanga fa pena o mea na o avi fa mo pa ona me tala ila lo tasi o lima ma ole no to ingale na ava ve pasi tato pachi o va ve alu atoa nga luenga uma ono tasi o lima
ia lu le emergency wana o me ta ua me fai ele te tala uma na o me ta ua I leva yeso ia me fai on fatinoina ia pe o la te lenga le na ia pa ia tu sitala ia mai ia na o ta o foi ta penanga mo le tatu pache tu son fo ia pe nei mo sifia o la solua sa tang fia ia le kapineta le tatu talo le tupe ato ia mo talia lo ia le kapineta ia le tatu pache ia so torsfut le ia le lo fa se lo la ia palmeni o la tal noinga ia le foi ia foi aso so luale sa ai umma mai a ulum tanga luenga ia ma to ko to ia win ili mal pache ia ma utalia umma ulum tanga luenga ala to pache sa fa nganga ia ma wo fa nganga e mo lito sang fa tu o le tala man wi ai le o ia aso ia telen kipi pache kipi sanga le nei mo ma wi fengai fa ulum tanga tele amana o talia aisa wala fa soan malo ya lo ia le deficit wo tulanga masan ya le deficit o deficit wo la lo deficit ona tolu te si male 5% tato deficit ya al tele to sanga pe alu lo no tama ainga o sau ia tato actuals wo tele atu nai lo tato estimate ya o le memonuel na ya al fa no tato budget de pe o se telenga le ya tawa wi li tuai ya ta penanga tato fa nga malo ya mo le silfia tato no mal tapo inga fa ta po ele singa se ya le fiona palmia lo mo li mai lo faanga ya mai se mo nga lo fa ya il tapo inga mau ya tato tunu mai la vai mo tele pa ia mo wait mo silfia tato tunu o aso uma fa ia il fontana ya le fiona tu palmia ya pola ma unei ma le fiona palmia o na nganga ya awa ne i se me a le o ye lon finangalo te ino tato malo ya ina le fa polina tato no fa peua pe fa pena mo mero fa anga le fiona palmia ya ma me tapo inga ma Samoa o le mo sifia ya sa fa lo na tautonga university wai ya ilona au ya ma ua manuia me uma o lu tato o te volo le recover il tautonga ya salo e o mai ya le o tofa e o mai le aso sfuluiva terminei il mai o te recover luna tulanga pe na ya tato tatalo na o le tua ya me fai o nei tapu aoina so fo tato te tai ya me so tato tunu ya ilona ngana lei ya va ftai si bala le fipsi de poi mo se family dono o le pi ele Aoauli le palmi le fono le so fuono le foto te le umanità so spumi tutto tulanga là oh veato o sa tu afirma le so lima e pe ta ule tu sai mal fina lo fo mai ya mi se le tulanga ya o pe ano lo ta tu anga il va hengale ya onne mana miena na pasi nisi me uma matulanga ya lewa wa ta pena ya il kapineta ya amiseli le fiona palmia el tulanga ya ile sosani mele tu il voi le tulanga le ona le pasi palmini e ui umala I olit mai lo longa ai de pasi ele sengar bona fai mo fie tulanga le tasi oli mo fai ngala tasi oli mo ya se fie man masi tau tu pe ona fa manino lo di se vai ngai ni te wala lo sa utala ma tu ai tai masina o salva pe tai bo masina fta salva ele shokita tu fala ia so ia sa tai cha sa se va ele shokita tu fala ai ngal wenga na tatu ma tu na fai ile motiva
Oh, ya an vele na le te tau whātua i nei waita. Ai di whātua atupu na whāwhita. Ngā ruenga, antanga ruenga te pena mai. Wha te pena mai alang, ti tilo atu matanga ruenga o tupe. Leo tau i mal paperwork le au mai, lo no winga e misi le vai yesu. Ina nei o tali atu e mau, au peo na watu, le proven whai na ngā lau tele. Au le ti te o le me whao ngā, e whai la le mele te vai yesu. No whai le pā lo tele amatanga o le masina. E tele resolution, e tele vaenga, te inga e le resolution o two-state. Pā lo tana two-state, ne whai ale amatanga. E whai resolution i human rights. E se whai disi resolution, e se uma resolution, e tele resolution. Tau tuana. So in the next meetings, will you be voting against or voting with? So you're saying that you went to the meeting and we wrote that Tolupe abstained, but you were there on behalf of Samo. O tele whai sa o vote, a ulu i le melena. Au tele whai sa vote. Leo vat no whai le vote i lumatu. O la le tali o tate, o bo musu e whai le melena. Leo o umana avet whai au. O le whai au li le matu vai. Ano whai to, wha mau uma e mo le ma. E mana o e whai le tato tau singa. Tato friendship or sister cities. O le nuu I ma lua I. Pero matu tu mano e whai matu partnership ma Hawke's Bay. Ja, o me fia me Hawke's Bay, me to avevia tu matu tu mano tu eu fievo ia le tato to palmia per me sa tu pui futia walum te me solo me tu amo tato matu sa to fit palmia tu me palmini ne te mi au mai tu van fa fai le to fia la palmia le to fia la tu pa no ta ma tangata yo la tu sui su fe pule to fiteta o te taila e ona to finga i tatu te ai le mvaila na o sa utala tele i le to finga la na fionga mai o le so vai o te tai ele titi fa vita uli e tanga longa to tala me leva tan me le fai titi ele titi fa ai mai io ai ta ule mvaino voglio langa atato fa longo tato ma fa nei ritengo te te no foi New Zealand. E te wha longa mai a lunga le wha misi nunga le ne whai. Nā le tātou la muna. I te awa unanga. I le tangata uma te utala me whai te. A wha pewa te itaru palangi. E te wha ain wha i a lunga wha misi nunga, ma upu sa lafo te wha misi nunga e fionga I loio. Nasa te la muna. Fai te tenga le nā. O se tofe le whenga te tā. Ia, o le whenga te tā o tangata whatua tua I le atua. Ai le atatu wa ai le tau sanga e luafe se fulu viva su walo. I lan wha masinonga. Pia se fulu murianga. Le hinga se mea. Ia, pero non wha penatu. Penatu. Mele te talo pea, lava pea. Tato tu stala. Il monio tato ngalwenga. Alo fa fonga le tua. Mol mau le tua ya tato. Ma tato ngalwenga fatino. Mo Samoa. Ja. Aftai? Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Tangi le ya
Samoa, lau tapua inga. Peona talo lua tuna mawhatai lo la lo whaiva. O se whaiva tapua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tapua inga. Sukavali na le tofaya fiu semo le tufunga i le divahengo le fiafi male pese faiva i tapu i hea e male manuia a whea le vutua e mafutoba i le divahengo le tatu polokalami joe fa tala vantu mu joe fa malo hantu le tatu polokalami le Aoauli Fofogamua mo e le ria Aoauli fa manulu hantu i le fa le tono le tatu fa salanga na e pia le tui datu o le fa tala nonga le ma le fionga il sui palmia fionga yantu i lupe o le semo
le toi tali wa toi Samoa la na whainga malanga le na away toi fono whaavau malo le UN e pe ona moli mawina lo tātou tino umalela lo langi atoa e dei vaenga tā ona e sila fia e pe lavon tau mate tu foi lele iai le tau au fianga leo le tātou parlemeni Samoa le wai le folosi ai o le tātou talareo le tupe whaantatau ia tala whaantatau le tupe ia wau le wā matanga luenga foi lelo le emergency budget ia ai o lo iele whaamatalanga o le asonga fua le vea so a saule tau au fia ele parlemeni ia e tala doa ina ele tātou talana o le tupe mai le nei vainta se ia ulia le masino iuni ile tau sanga folu afil wono ia o le vaenga mua lana e aona e sila fia e tau au fia le parlemeni o Samoa ile asonga fua le vea so fau ile tau au fia ile o le parlemeni o le tātou o tru le fuina maa watu ile saunduanga le sui parlemia ia toi lupe o le sai il fa mo toi tuli wantu le fainga malanga malasi nga singa se le fionga le parlemia la aulia le mali to e le aso sa aso nei sa mo pitai ya le fuina mai tau manino ile na saunduanga o le fa pe mai ya le sa fele tau tonga a le fionga le parlemia ia ma wo fauto ina la e li ima tau itai foma ina ia nofo le nei New Zealand ia sa ili le malos ia fato anto itali wantu ile siaso o le nei masina ile mai tau antu ia ile saunduanga le nei Aoauli ia e fa pe o le aso se fulu maliva o le masina ni o kitopa o le fua e to itali wantu ile whainga malanga le fionga le parlemia i tutonu o le tātu tro ia o nisi uma vaenga uma o le nana sauno iai ia o le tūlanga foi lele o le awina antu leo le paketi ia mi se avai e tupe mai le matanga aluenga leo tupe e vai atu i matanga aluenga i se isolo tātu malo le na marino le manto le vai e ui o lewa mai o na wha matu mai le whaatadanga wha le tūla fono i leo le malo ia le paketi le valato ia mo wha le wha fuse e au mai ta i vaiaso e le au mai antoa ia e au mai ta i vaiaso na silingia foi la le autostala i le so ia le au whainga ia wai pe la wa i len tultuli mai ia le vaiaso sen vai atu nei e o mai lava le timbilini e le o yeise au whainga mau tutu o le paketi leo le emergency budget e pe ora e whaafunga ia antono le vaiaso fau o na fofonga leo le tātou o turu e le tūlanga e pe o na iai ia le tātou mata upule na o le tala o le tupe i le Aoauli lava o le aso o le foi na toe au mai e tua ia se tasi o tusi o le tusi la le nei ma tua le wa uma le tusi mai le societe a lo ia Samoa o le tusi lea whaala wa i tele o lo wha i loa mai eilo la tu popolenga i leo noa a fia ai ia o le fionga i le li parlemia i nisi o mata upolo o pea nei le wha msidonga ona o le pale mai ai i tofinga o nisi mtanga aluenga maululunga i totonu o le tātou tunu. I taila, o lewa maua mai le so, e ale tusi e pei o na whaalia mai i se whirangalo o le fionga le tomai tailo i asili o le tātou ma lo le fionga i a sua Helen Warwick. E o le tusi e whapertania se i tamu whai antu e wha Samo atu. Pa mai le saunwanga le fionga i lo i asili. O te whaaloanongia i a le tofi ia po le tūlanga i peo re iai. Ia le societe olo ia Samoa i le lātou whaamuamuaina lea ia ma le lātou whaalauloina o lea tahua o le tātou usta ia o tūla fono pitai. Ia o le tūlanga i peo na ia wha manino mai. E tatau o na sila fia umai sui o le societe olo ia Samoa o le fionga i le li pahalemia la aulia le male toa le o tepola te va fosi Schmidt na te le I fa laveina ni tangolabanga o mata upu o lo fa pelea o na ta wailo na swafa o le vanga le tangola marino e le o fa laveina e le fionga le palemia e o mai le teminei ia ngai winga umalava I mata upu pe ona a fiailo na swafa o nei mata upu e faisi ma ale ia ma o lo tatia nei I lo ma mea o le fa sidonga ia mai le tau ilona official leo le lo yesili ona tala no ina mata upu ia ile timnei ia o mai a fono sa no marino le fionga le pa le mia le malo Samoa
i le tūlanga o le a whaatanga i pēr. Ia ngai oinga, ma ngā luenga e whaatino e le whaamsidonga o Samoa e whaatautaia ia mata upu e pei ona masani ai. Ia mai talu ona tūlai mai le fionga le li pālemia i lona ofisa e le aini sa ililinga e le eifo i si tepu ua taumo whai ai e whaalave lave i le whaatinonga o le sa ilinga o le amiu tonu. O le fionga le li pālemia o lo iai ia malu ia lo ia sinia o lo o lātou whaia ana mata upu i le tūlanga lea o le private capacity. Ia mai o lo i ele tole tonunga o le tamaitai lo i sili, ia o lo i maua, po lo maua le fionga le li pālemia i ni whautuanga ia i se tūlanga maua lunga tele. Ia o le whaua whaamautu antu i le pule whaatonu o le Samoa Law Society, ia e le ai se tūlanga e ono a awhia tuai. Ia ngā luenga alona ofisa i se tūlanga e pei ona tā uaile suafo le fionga le li pālemia. Ia mai e pei ona mahasiria i tausanga umawai e tele lawa na avea le li pālemia po le pālemia ma minista o le ofisa o le loia sili ia mai le o se whainga fau e le o se whainga foi whanto a tūlai mai. Ia ma o le teiminei ia o le a tūmaupea le tau whai mori tālo sanga alona ofisa ma le mano le tru e le si ngā se ngase le fionga le li pālemia ma le tui wantu i siaso o mua. Ia mai e umai e ila ma le whautuanga foilene a le fionga i le loi e sili. E sui o le whalapu tonga leo le Samoa Law Society ia po le society leo lo ia Samoa. Ina ia tau mawhai e uphold ia pe whaatutu mau ia le menta o le standards of professional conduct. Ioi o tū ngā taua loa e pe ona ia tā ua ai misilava i le taimi e whai ai meo o wheso ta inga. E le wheso ta i lunga o ni upenga ta wha ilangi. Ia o lo iei lava awala e tātou te wheso ta iai. E le nganta i lea o le whautuanga ia ma le afoi, ma le lapta inga e pe o na tu i nātu i so se la o le autu si tala o loo tu sia tātou tala ma lipotia tātou lipoti. Ina ia awane i whaunga ina ni ulu tala e whaatupu ai le vevesi ia ma whaatupu ai ia le whememea i langona o tangata ai ta tala le awanoa ina i mawhai o le whaitau au ili ia lipoti o loo whaapea leo na lipotia i lunga o penga ta whai langi. Sinia e le fionga i le loi sili o le malo Samoa le fionga ia Sua Helen Woolworth o le loi sili na o le tātou malo. Ia tu i sisi tu. Ia o le tūlanga o le whamarino o le manto le vai. I mata upu fwoi e pe o langalanga ai ia whirangalo o le tātou tono i le nei vai tau o le tausanga. Ai tau lunga antu wai. O le na tau e le fionga le loi sili ia nisi o lo ia sinia. I le whaunga ia po le whaalau i loa mailea i le loia Silia New Zealand. O le filifilia o King's Councils ia po i lantou ia ua loa tausanga o tautua i le ngā ruenga whaaloia i te tonu o New Zealand. Lea o fia antu ai ma se tasi o alo le tātou o taru. Le te waitai loia ia tiana e pati. Le fo isa avem presidente o le asocia loia New Zealand. Ia o loo tau au fia mai ai lai te tonu i le lisi leo i lan tau i tos fuluma le lua. Ia ma se tasi nei o ali i loia o lea sa u wha longo. Ia mau te ilo le sa wha funga umalawa i ele tātou o taro. O tau langi lona suafai Samoa. Le li i loia e suafai a Richard Marchant. Ia o le sa tau langi Samoa o se tasi o KC. Ia mai wha marino antu le mata upulini. O le foto ala vea mai leo le suafo le li loia ia Richard Marchant i le wha mamaluina leo tofi. Ia e peo le wha ilo mai le loia sili o le malo New Zealand. I le taiminei le ia i le lantou wha pa ianga wha tasilea. Ia ma le tamaita ia e tiana e pati. O lono wingala i le taimile sa ia i le li loia i Samoa e le o se keisi. O le foto a wha mamaluan tu i le taimile nei. Talu ona au mai tofinga ia po ni whalo longa ia mai le tupu o Peritani ia ma le tupu o malo o le taupulenga.
Ya, o nisi na vaenga e ona i silafia le vaenga le Aoauli wai le ia le malamala. Ia na tanto le tue visi la ia lea. O lono wingana, o le li lo ia Richard Martin, o le taiminei, o lea ua ave ma keisi. Whaatasi e manisio i la tau i tos fulu maltas. Lea na la tau maua ia whailonga ta waloa. Ia mai lea e le tumaita i lo ia sili, o le maloni, sila. Ja, o le tūlanga rai pia ni eini siu tātou mata aupu le rivaenga o le Aoauli a wala wale nau silafia e lo utupa ia, ma lo outou mabalu a wala vaia le tātou nofo malamala mai. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. You may have heard the saying, joy shared is joy doubled. That's because giving isn't a sacrifice, it's an investment, since you actually get back much more than you give. So don't give until it hurts, give until it feels good. The American president Calvin Coolidge said, "No person was ever rewarded and honored for what he received. Honor is the reward for people who give." That's why what we do just for ourselves dies with us, but what we do for others lives on, even after we die. It's when you help someone else up a mountain that you yourself end up closer to the top. You see, the principle of giving is a law of life and success, which always works. Just like money can only buy good things when it's used and circulated. But if you don't use your money and give it away, you won't get any value or enjoyment from it. You know that the Dead Sea is dead because it only receives and never gives? It doesn't flow out or give to other bodies of water, so it just dies. In the same way, when we don't give to others, we plug up the natural flow of life in us. That's why selfish, stingy people are never really happy and seldom healthy. But when you give out, you make more room inside to receive. A successful man said, "You will be remembered for two things, the problems you solve or the ones you cause." Each of us is created to be an answer and help to someone else's problem. Another famous man put it this way, "You cannot live a successful day until you've done something for someone else who cannot pay you back." The Jewish people have an important holiday every year, which celebrates the giving of gifts. Everyone, including the poorest person, must find someone poorer than himself and give him a gift. You see, if God can give gifts to others through you, He'll give them to you. In fact, God loves us so much, He gave His own perfect life to pay for our wrongs, just so He could share His life with us. So why not give your life to Jesus Christ today? Then you can start enjoying His successful way of giving and living for the rest of your life. Just think a minute.
Hallelujah worship team. Me mala pese pa team pese tolu wan tuile tanto polagala mela think a minute. Ida untoe ono minuto na tale o tula efa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Wa tolu wan tuina ma se tutu mo Samo le ya so for roile melody va ya so mo vi tele la ngantule tudo ele fa mo le ya so fa tete lungo tanto wala tele ya lo fa si ma se le ding va ngole ya fi le fe mala nga ye foi lo to pa ye malo to malo tanto fi la da va ya so le lo fa mala le yo le tua o le galo ya le tutu mo danga le fionga ya le anto so via mal por kala mel nga i fo fiva. Sapa mai tanto tala mai tudo le Pasifika mal langi tu pena mai fo tua ya Miriam la to pobare por kala me o mal tu la fono mal sunga le sa tingi an tu mo va siki an shu se train me last year today but we will sing out of the toy awi matangi va ya voilà a walo vantu male penisula mai bolino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata lato tulele a omae mane ilano ole ni na o umasia ukele o Samo nei ai mana tua pea o polu o le ngole o su o motu ele mafai hama o nangalo le tape mali o mai singano o no ai tine matama alona awala lao papa le pasina se Yesu solo ia Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese